Yes, nibyo ubu tuvugana hongeye kubaha igitangaza gikomeye cyane. M23 yongeye kugaragaza neza ko amazi atakiri yandi. Igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB, nibyo wabyumvishe neza, ni igisoda cy'u Burundi FDNB cyongeye gusohora inkuru mbi cyane, ariko kandi ni inkuru kitashatse kugenera itangazamakuru, ariko hagaragaye ikintu gikomeye cyane cyamaze kuba kuri izi ngabo. Benshi bavuga neza ko ari ikindi gikuba cyamaze gucika, bakita 24 Samati, igisasu kinini cyane benshi bita Satani kabiri, nicyo bivuga ko M23 yamaze kurasa mu Kivunge, ndetse ahari haherereye kampu y'ingabo z'u Burundi, aha ni ku butaka bwa leta ya Kongo. Ibi rero biraza gushyira mu kaga gakomeye cyane ibarura ry'imibare y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa muri iki gitero ntabwo riratangira, gusa amakuru avuga neza ko ari abasirikare benshi cyane, kuko bigoye kubamenya bitewe nuko n'abari bari hafi aho bose birukanse bashwiragiye. Kumenya bapfuye, kumenya bahunze biragoye cyane, ariko ni inkuru yamaze gusohoka ko M23 yamaze guha isomo rikomeye cyane izi ngabo z'abarundi. Niki gitumye izi ngabo z'abarundi zikorwaho iyi operasiyo ikomeye kuri uru rwego mu gihe zari zitaritegura, mu gihe zari zikigera kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse baje gutanga umusada ku bahasanzwe? Ibi byose turabigarukaho, turabifite imbere yacu muri aya makuru, ndetse ndakubwira ikintu gise kiba gikomeye cyane Kinshasa mu gihe izi ngabo z'abarundi hakurya Bujumbura na Gitega naho bisa naho bitaboroheye na gatoya. Ndanakujyana ahitwa Masisi. Ni iki kiri kuba Masisi kiri gutuma ingabo za M23 zihigisha uruhindu FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ukomeje kugenda ukora ibikorwa bisa naho ari ibikorwa by'ubwiyahuzi ku baturage, bica ndetse banasahura, banakora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubu tuvugana harabarurwa abasirikare benshi cyane, bivugwa neza ko ari aba FDLR bamaze kwicwa kuva iki cyumweru gitangiye kigiye gutangira. Bivugwa neza ko hari izindi operasiyo karahabutaka, amakuru akemeza neza ko FDLR iri guhigwa bukware nanone ahitwa Fizi. Ubu tuvugana operasiyo ziranyuranyuranamo, amasasu ni menshi, bisa naho M23 iri gusheringanaho n'ingabo za leta ya Kongo, abawazarendo, abarundi. Ibintu birakomeye cyane, ndakubwira izi nkuru zose ndazifite hano, ni inkuru zigezweho ziri kuvuga umutekano, politiki ndetse na diplomasi. Reka twinjire kuri iyi nkuru y'ikintu gisa naho kinyuze mu ngabo z'abarundi neza neza kikahuranya abasirikare benshi cyane mu gisoda cy'abarundi. Bivugwa ko bari bazanywe aribo baje kongera imbaraga basanzwe kuri uru rugamba. Ubu ngubu ese bari hehe ko ibyabo bisa naho byamaze kugenda biba agaterera nzamba? Ubu tuvugana ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko M23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane, ibikatiwusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. M23 imeze nko gukubitisha inkuba neza neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe M23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki M23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe M23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi, bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba, bagafatwa
ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza M23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na M23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda M23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi, atari uko itabishoboye ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitukirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga. Aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba, ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Ibuka inkuru zagiye zivugwa, ingabo za Tanzania kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarahaje n'ubundi, ariko biza kurangira Samia Suluhu asanze atagomba kwivanga muri iyi mirwano. Ariko benshi bakavuga neza ko byatewe nuko ingabo ze nazo ziri mu zari zaracakiriwe ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, ndetse by'umwihariko mu mujyi wa Uvira naho hagaragaye ingabo nyinshi za Tanzania, ariko nyinshi zagiye zigabwaho ibitero. Muribuka inkundura yo gufata umujyi wa Goma, ahangaha hari habereye ibitendo bikomeye cyane n'ingabo za Tanzania zari ziri mu zabuze inzira, zabuze aho zinyura, ndetse ibintu byari bikomeye cyane. Biza kurangira Madamu Samia Suluhu, perezida w'igihugu cya Tanzania, afashe umwanzuro wo kuvuga ko nta ngabo za Tanzania zigomba kongera kuba zibarizwa kuri ubutaka bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo FARDC ko kigomba kubaga kikifashwa, bamwe bakanabihuza n'ibihano bivugwa ko Tanzania yagombaga guhita ifatirwa igitaraganya. Ubu tuvugana rero ibintu bisa naho byongeye kwisubiramo. Abasirikare bivuga neza ko bari benshi cyane mu mato ya gisirikare. Amakuru akagaragaza neza ko harimo abamarine bari babacungiye umutekano, ariko n'izindi ngabo zirwanira ku butaka ziri mu mato manini cyane ara ya gisirikare ndetse n'andi ya gisivili acungiwe umutekano. Abasirikare bivuga neza ko barenga 200,000. Aba n'abasirikare b'igihugu cya Tanzania bari baje kongera gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibibaye ndetse bisa naho aba basirikare bakubiswe n'inkuba nk'uko bigenda bigaragazwa. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo za Tanzania bose ntabwo bazi uko byagenze. Uribaza ngo bigenze bite ku buryo aba basirikare baza gutungurwa ku buryo bukomeye cyane batariregurupa nyuma y'uko bari bamaze kuva mu mato, amwe yamaze no kugenda asubirayo, ariko aba basirikare bakaza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Bivugwa neza ko ari M23 yabikoze. Ni iki kibanyuzemo ku buryo abasirikare barenga 60 bahita bahasiga ubuzima ku buryo butunguranye.
N'amakuru yemeza neza ko na n'ubu amasasu akivuga, ariko bisa naho operasiyo yamaze kurangira ndetse yagenze neza. Aba basirikare nubwo bakomeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, bamaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Amakuru aravuga neza ko 23 mu gukurura amakuru anyuze mu butasi bwayo ikaza kumenya ko hari abasirikare b'igisirikare cya Tanzania bari buze kwambuka, kandi bakambukira ahangaha ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika nk'uko byari bisanzwe bikorwa. 23 yaje gukora ibishoboka byose ikaza kubona ukuntu iza kuba ifite force abasirikare bayo hafi ahangaha, ndetse biganjemo abatambaye uniforme za gisirikare izo arizo zose, kuko bisa naho hari ibice bidakontororwa na 23 n'ubundi nk'uko bigaragara. Aba bagiye bigize nk'inyeshyamba, bigize abantu batagaragara cyane nk'abasirikare, ariko izi ngabo z'igisirikare cya Tanzania mu gihe zari zitariregurupa zamaze kwambutsa ibikoresho imizigo, bategereje amakamyo agiye kuza kubipakira ndetse ndagatwara aba basirikare 23 niba ariyo kuko nk'uko byagiye bitangazwa, yatangiye igenda ibamishaho amasasu menshi cyane. Aba basirikare bivugwa neza ko bamwe bahise bihutira kujya mu mato yarakira aho kugira ngo bagerageze guhunga, abandi bagerageza kurasana na 23. Ibyaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kiza kuhagera, bisa naho 23 isubiye inyuma, ariko yari imaze kubahashya ku buryo bukomeye cyane. Benshi bavuga neza ko aba basirikare basa n'abafite ikimeze nk'ihahamuka, bashobora kudahita berekezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se mu birindiro bari bazamwemo, ndetse bisa naho bamwe bamaze no gushya ubwoba. Hari abahise basubira hakurya, ndetse bigaragara neza ko ari ubwoba n'igihunga gikomeye cyane nyuma y'uko amasasu yaramaje kuvuga ari menshi cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibintu bisa naho ari ibibombe bikiri guturikira muri ibi bice, ariko ikigaragara nuko abasirikare ba 23 batakigaragara muri ibi bice, ndetse aba kubatandukanya n'abaturage bitewe nuko iyi operasiyo yakoze. Benshi bavuga neza ko bisa naho bigoye. Operasiyo yakoreshejwe ubwenge budasanzwe, ariko kandi kaza gukorwa ku muvuduko nanone udasanzwe, kugira ngo nihaza kubaho n'ikimeze nk'aho ari ubutabazi cyangwa se ubufasha bushobora kuza guhabwa izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi, zize kuba ziza gutabara nyine izi ngabo za Tanzania, bize kuba ariko hamaze gukorwa operasiyo ndetse yanarangira. Nako byagenze rero, abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bagerageje kuza gutabara, basanze n'ubundi ntare za Sarambwe zamaze gukubura, uretse ko n'ingabo za Tanzania zari zagerageje kwirwana, ariko ntibyabujije gutakaza abasirikare benshi cyane, kuko n'ubundi bisa naho ari igitero cyari kibatunguye ndetse cyanabateye ubwoba bukomeye cyane. Ni ukuvuga ko 23 ibice byinshi cyane irimo iragenda ikurura amakuru yo kumenya uko abasirikare bashobora kuza gutanga umusada, bashobora kuza ndetse naho bashobora guca. Nuko 23 igahita ibatega ambushi zikomeye cyane. Ibi biherutse kuba ku basoda b'u Burundi bari bambutse bari mu makamyo ya gisirikare, ndetse nabo barashweho urufaya kugeza ubwo amakamyo agera kuri 2 yanahiye agakongoka. Abasirikare benshi cyane bakaza kuva muri aya makamyo bakirukanka amasigamana, ndetse ndagasubira inyuma yinjirira ku mupaka wa Kavimvira asubira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho ari ingamba nshya 23 isa naho yafashe mu guhangana n'izi ngabo zikomeje kugenda zisukwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu turakomeza kumenya byinshi cyane mu biza kuvugwa. Samia Suluhu araza kongera gutangaza iki mu gihe yarazanye izi ngabo ku butaka bwa Kongo bwihishwa? N'amakuru yemeje neza ko intwaro z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo zari ziherereye ahangaha ku butaka bwa Kongo neza hafi n'umujyi wa Uvira, ahari ububiko bukomeye bw'intwaro zavagamo izerekeza Irundu, Mikenke, Gakenke n'utundi duce dutandukanye bari kugabamo ibitero, ndetse bivugwa neza ko intwaro nkeya zari zapanzwe koherezwa mu bice bya Mitamba nazo zafatiranywe zigahita zitwikwana n'izi mu gihe zari zitaroherezwa. Ibi byose biragira ingaruka zikomeye cyane ku rugamba ku butaka
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, nk'uko bigaragara, ndetse na koalisiyo ikomeye cyane y'aba basirikare. Ubu tuvugana harasa n'ahari ubwira kabiri icuraburindi rikomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutaretse n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyuma y'itwikwa ry'intwaro zirimo tanka z'intambara, ibi bimodoka binini by'intambara bya burende nk'uko bamwe mu byita, hakazamo intwaro ziremereye cyane, imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ibi bimodoka biba bifite ikimeze nk'agatanka hejuru kirekura amakompora aremereye cyane, ibi nabyo byatwitswe. Imbunda zirimo za 12 ndetse na K47, intwaro nyinshi cyane zamaze gutwikirwa ahangaha nyuma y'igitero gikomeye cyane. 23 ifatikanyije na twirwanaho bamaze kwerekeza ku birindiro cyangwa se ku bubiko bw'ingabo bw'intwaro z'ingabo za leta ya Kongo, maze biza kurangira zibaye umuyonga. Ubu tuvugana haravugwa ikimeze nk'ikubitwa ry'inkuba mu gisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Kongo. Ubu bubiko bw'intwaro busa naho bwari bufashe runini, ariko se biraza kugenda gute? Biraza kwegekwa kurinde ko ibintu bibaye bibi cyane. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse nabo bafatikanya basa n'abamaze kwikorera amaboko bikoreye amaboko. mu bigenze gute? Nuko ibyo bari kwifashisha mu rugamba bisa naho byamaze kuba byamaze gutwikwa, uretse intwaro nkeya nazo ziganje mu intoya abasirikare bari bari ku burinzi bari bafite mbere yuko uru rugamba ruza kuba, ndetse bivugwa neza ko abari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba intwaro bari bafite arizo zonyine aba basirikare basigaranye, zidashobora no guhangana nibura n'amasaha 3 ku rugamba. Ibi biraha amahirwe ndetse avantage ikomeye cyane ku gisirikare cya M23 ikomeje kugenda yesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta ya Kongo na koalisiyo yose izifasha. Ubu tuvugana abawazarendo bo basa n'aho batakiri kubarizwa muri iyi mirwano ku mbunda zabo za AK47. Ubu tuvugana bamaze kwigerera mu bice bisa naho ari ibice bitabarizwamo imirwano, niho bari kugenda bahangana n'abaturage bashaka kubasahura. Abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo nabo ko basa n'abariye karungu. Biraza kugenda bitewe azarendo zirabaho gute ko ziri gukubitwa ndetse zigakubitwa nabi cyane? Hari n'ahagaragaye abawazarendo bamaze kwamburwa intwaro n'abaturage. Ibintu bivugwa neza ko abawazarendo ubusinzi n'ubujura bwabo nabyo ntabwo biri buze gutuma babasha kuba mu baturage. Ibi rero birasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusa naho gihangamurwa ku buryo bukomeye cyane. Benshi bakemeza neza ko ibi bitero byose u Burundi burimo buroherwaho, ndetse izi ngabo z'u Burundi zirimo zirakubitirwa kuri ubutaka. Bisa naho hari ibintu byapanzwe na M23 ko byari bizwi neza ko abarundi bazashyira imbaraga zikomeye mu kurimbura Mikenke na Minembwe, ariko ibibabayeho nabo basa naho banyuzwemo neza. Ibintu birakomeye cyane. Ku murongo wa telefone abarundi bavuganye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru gikorera ku butaka bwa Kongo, bavuze ko babajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibihombo igihugu cyabo kiri kujyamo bitewe n'umukuru w'igihugu. Bo nibo bakomeza kugenda babyegekaho kugeza kuri ubu nta kigiye guhinduka. Abarundi barakomeza kubabarira kuri ubutaka, ndavuga izi ngabo z'u Burundi zaje kurwana, naho M23 na twirwano bakomeje kurwana ku burenganzira bw'abanyamurenge n'abandi bakomeje kugenda ababohorwa. Nk'uko bisanzwe mu mipangire ndetse n'imitegurire y'urugamba, igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora ibishoboka byose ngo kize kugenda gifatikanya n'izi ngabo z'abarundi. Uko bari bapanze urugamba, bari bashyize imbere abakomando badasanzwe bagenda babafasha guca inzira ndetse no gukura inkomyi ibyabitambika mu nzira byose, ariko ibi rero ntabwo byaje kubagendera neza kuko igisirikare cy'intare za Sarambwe cyari cyamaje gukurura
amakuru ko aba basirikare bari buze kunyura muri uyu muhanda wa Puezero niba ugeramo bakadeviye bakaza kugerageza kunyura mu gice bivugwa neza ko ari igice cyerekeza mu ishyamba rya Mikenke, akaba ariho baza gufatira amawaiza ya nyuma bitewe n'uko babonye umwanzi, bagahita bazamuka berekeza ku munara wa Minembwe, ndetse aho bivugwa neza ko ariho bari guhita bamenera barekura amakompora aremereye cyane. Muri uyu muhanda bagerageza kwinjira muri iri shyamba M23 yari yamaze kubatega mbushi, ariko yaje kubareka bamara kwinjira mu ishyamba neza, aho bivugwa neza ko bari bamaze no gutanga komande ku bari inyuma ko bamaze kwinjira bagomba kwinjira ndetse bakigira imbere nk'uko byari byamaze kugenda bitangazwa, nyamara ntabwo bibagendekeye neza. Niki kinyuze muri aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo ibi bije gusangwa abarundi n'ingabo za leta ya Kongo baguye muri ambushi? Igisirikare cya M23 cyabaretse bakimara kugera mu bimeze nkaho ari amatwari ya M23 na twirwaneho, ni ukuvuga ko bari baramaze kurenga umurongo utukura. M23 itangira kubarasi baturutse imbere ndetse baturutse mu mbavu. Abaturukaga inyuma ntabwo bose bagombaga kubona uko basubira inyuma, byahise bimera nkaho bicitsemo kabiri, maze abari hagati basigara ari ingabo z'abarundi. Nuko M23 bacucuma amasasu menshi cyane isheringa abo kugerageza kurasa, ahubwo nabo ubwabo bakarasana kuko byasaga naho bigoye kwinyagamburira muri aka gace bari bamaze gushyirwamo. Inkuru itaha ku bari inyuma bari barizwiho kuza gutanga ramforo mu gihe byaba bikomeye, nyamara mu kugerageza kuza gutabara uko bageragezaga kurasa barasaga ahubwo bakarasa muri bagenzi babo uko bari bamaze gushyirwa hagati. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza abasirikare benshi muri ibi bice kugeza ubwo benshi bemeza neza ko ubu tuvugana amarira ari yose. Ahangaha habaye nko mu kuzimu neza neza. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyakiriye ubutumwa butari bwiza bushobora kuza gutuma aba barundi bashobora kuza kwikura muri iyi mirwano mu buryo butunguranye cyane. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo cyaba gisigaranye. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano bisa naho bidasanzwe, kuko abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire rudasanzwe. Ubu tuvugana hamaze kumvikana ibisa naho ari ibiri guturika biremereye cyane, kuko benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugaragaza urwego ruri hasi, mu gihe abarundi bo bamaze kwisanga bamaze kugwa mu mitego isa naho ari imitego yari yabatezwe. Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gisa naho mu gihe cyaba kidafite izi ngabo z'abarundi bishobora kukigora cyane, kandi byamaze kugaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arasobanurira iki abagaba b'ingabo ndetse n'abandi bo mu nzego za gisirikare na Minisiteri y'Ingabo yamusabye gukora abasirikare ku butaka bwa Kongo, ahubwo akavunira ibiti mu matwi agakomeza kugenda abongera ibikomeje kugenda bimugiraho ingaruka. Biravugwa neza ko inama y'igitaraganya yamaze gutegurwa neza mwa biriya bice bivugwa neza ko ari ibya Gitega, aho Minisiteri y'Ingabo abayoboye iyi minisiteri ndetse n'izindi nzego za gisirikare bamaze kubwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agomba kwitabira ndetse bakaza kugira ikibazo bakemura, kitakemuka bikaza kugenda uko byakagenze, kuko bisa naho bimaze kurengera. Ingabo z'u Burundi zimaze gushirira muri Kongo, mu gihe u Burundi nabwo butorohewe na Red Tabara ikomeje kugenda ikomanga ishaka kugaba ibitero bitandukanye iturutse mu ishyamba rya Kibira. Ubu tuvugana hakomeje kugenda havugwa ibijyanye n'umutekano muke uri kuvuga ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ubu tuvugana Interpol, polisi mpuzamahanga yamaze gukandagira i Kinshasa. Iyi ni ndakumirwa n'amakuru asobanura neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, polisi mpuzamahanga yaba yamaze kumugenza ibyaha byinshi cyane, bivugwa neza ko ashobora no kuza kwisanga yamaze gutabwa muri yombi. Uyu mugabo arasabwa gusobanura ibintu bigera kuri 3: ibyaha by'irobanura ndetse n'ivangura, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byo gutsembatsemba ubwoko runaka. Ibi byose biri gukorerwa ku Banyamurenge. Ubu tuvugana Mikenke na Minembwe hashize igihe kinini cyane ibitero bitandukanye bibagabwaho ndetse n'ibitero bisa naho bikoranye imbaraga z'umurenge, ariko kuri ubu noneho muri iyi minsi
bisa neza naho byafashe urundi rwego, aho Tshisekedi yabonye neza ko kwirwanaho kw'abanyamurenge bikomeje kuba bibaha intsinzi, yitabaza mugenzi w'utegetse igihugu cy'u Burundi kugira ngo baze kubatsemba babamare nk'uko amakuru abigaragaza kandi n'ibimenyetso bigaragaza ibitero bikomeye cyane by'indege ndetse na za kajugujugu, drones ndetse n'ibindi binyura ku butaka, byose bikamije kubarimbura. Ibisi ubwa mbere byari bibaye, ariko kuri ubu ngubu bimaze kuba ndengakamere. Ibitero byagiye bikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baza Masisi n'ahandi bakicwa ku buryo buteye agahinda ndetse buteye no kuba benshi baravugaga neza ko ubu amahanga ari kurebera. Ubu rero bisa naho investigation, iperereza rikomeye cyane n'ubushishozi bwamaze gukorwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi, haje gusangwa abanyamurenge bagomba gutabarwa mu buryo busa naho buziguye. Ari nayo mpamvu bamwe bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe iyi kesi itagomba kumucika. Amakuru aratubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana yamaze kuba ari umwe mu bajya ku gitutu gikomeye cyane, nyuma yo kumva ko mugenzi we wanamuhaye deal yo kwinjira muri iyi mikorere yo kwica abanyamurenge, maze akohereza ingabo bakaza kugira ibyo baganira bijyanye n'ubutunzi ndetse n'amabuye y'agaciro n'ibyambuwe aba banyamurenge. Nyuma y'uko hamaze iminsi hasirikira amashusho ku mbuga nkoranyambaga z'abawazarindo ndetse n'abandi bari kwirukankana bimwe mu bikoresho bari basahuye mu banyamurenge hariya za Minembwe birimo na Saint-Tizeri, bivugwa neza ko n'insengero zabo zamaze gusenywa. Agahinda gakomeye cyane k'aba bakecuru n'abasaza ndetse batuye hariya za Minembwe, dore ko abasore babo n'inkumi bo bamaze kugera imbere ku rugamba kugira ngo bahangane n'umwanzi ubatera. Ibi rero byakomeje gutuma abantu benshi bagira amarangamutima bagakomeza gutabaza isi, nyamara isi ntabwo igira inyiturano, isi ntabwo itanga ubutabera. Ariko finaroma habaye iki? Ubu tuvugana Tshisekedi agomba gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'iby'ingabo ze ndetse n'ingabo z'abarundi ziri gukorera aba baturage. Ubu Interpol iraza kuba ibaza byinshi cyane ku bijyanye n'ibyo Tshisekedi ashinjwa, dore ko n'impapuro zamaze gusohoka zigaragaza raporo ikomeye cyane y'iby'umugabo utegetse igihugu cya Kongo akomeje kugenda akorera aba baturage. Ni agahinda gakomeye cyane ndetse n'ibintu bisa naho bidasanzwe bikomeje kubera kuri aba baturage, aho bakomeje gukorerwa iyicwarubozo ku rwego rudasanzwe. Ubu tuvugana hakomeje kuvugwa umwuka mubi hagati ya Tshisekedi ndetse n'aba23, ariko ibi byo nta gishya, ahubwo igitangaje nuko ingabo za leta ya Kongo kuri ubu ngubu zamaze gusa naho zinanirwa nyuma y'uko abarundi bishwe basa naho bamaze guhagarika imirwano by'agateganyo. Ubu tuvugana ibifaru bibiri bya M23 bisa naho ari byo birangije neza ingabo z'abarundi. Umubare w'abamaze gupfa nturamenyekana, gusa imirambo yo ni ibirundo bigaragara hano neza mu birometero 2 gusa werekeza Pwezero nk'uko amakuru bigaragaza. Ese ni iki kibaye ku buryo ingabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Ese ninde wohereje izi ngabo zisa naho zari nshya nyamara bakabikora batazihaye abakamandazi basanzwe bamenyereye uru rugamba? Ariko se barava he ko abenshi nabo bafatiwe kuri uru rugamba? Bisa nk'aho ingabo z'u Burundi noneho ziri gushorwa mu buryo busa naho budasobanutse, mu gihe benshi bavugaga neza ko basize ingabo z'u Burundi ziba zifite coordinateur ndetse n'abashinzwe ibikorwa byabo kuri ubu butaka babayobora, kuko abenshi n'ubwa mbere baba bageze kuri ubu butaka. Gusa itsinda ry'abasirikare riheruka kwinjira ubu bivugwa neza ko ryari hamaze iminsi igera kuri 3 gusa. Aba basirikare ubu tuvugana nta n'uwo kubara inkuru nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yabatunguje sharing ikomeye cyane y'imbunda ziremereye cyane, ibitwaro karabutaka BM24 Combat ndetse n'izindi mbunda za 12 ubu nizo zabashije kwararika izi ngabo z'u Burundi. Ese noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo ze baraza kwemera ko ibingibi byababayeho, baze gufata umwanzuro bemere ko iki gisirikare cyabo cyaza gufata imirambo yabo yandagaye? Benshi bati ibi ntibashobora kubikora kuko ni igisebo gikomeye cyane ku gihugu, ahubwo barakomeza kugenda bazimanganya ibimenyetso. Nubwo bisa naho bigoye wasibanganya ibimenyetso, ariko se iyi mirambo iraza gushyingurwa hehe ko byatangiye kubera ikibazo gikomeye cyane? N'abatambuka mwabira bice bari kubona abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano, bikaza kugenda bibatera ubwoba ku buryo bugaragara ko bisa naho hari
ari ibintu biteye ubwoba. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane basa naho ari bamwe mu batereranye izi ngabo z'u Burundi zari nshya, ariko nta mahitamo bari bafite kuko bamaze kumenya neza ko kwerekeza muri ibi bice bya Poezero ndetse bisa naho ari ibintu bigoye cyane. M23 yashyize ibirindiro bikomeye cyane ku buryo kurenga umurongo utukura ubusa n'uwiyahuye ku mashanyarazi. Aba Barundi rero bo bisa nkaho batari bafite amakuru yuzuye, gusa bahawe amakuru y'aho umwanzi aherereye n'ibirometero aherereyemo, maze bapanga urugamba kuko bumvaga neza ko bazanye amaraso mashya muri uru rugamba, ariko ntabwo bibagendekeye neza na gatoya mu by'ukuri. Kuri ubu rero biragaragara neza ko izi ngabo z'u Burundi zaje kwisanga zaguye mu mutego, aho zazengurutswe n'imbunda ziremereye cyane za M23 zirekura amakompura barekura bapfa mu kivunge, bagerageza kwirukanka barekura amasasu yarekurwaga n'imbunda ya 12 yarekuraga amasasu menshi cyane agera kuri 12 cyarimwe. Izi ngabo z'Abarundi zishwiragira muri ibi bice, ibyo benshi bemeza neza ko ibi byose bikwiye kwegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi n'ingabo ze, ariko bakavuga neza ko bakuru mu gisoda cy'u Burundi buriya ngo iyi mipangu baba batayirimo ndetse no kohereza abasirikare kuri ubu butaka nta ruhare na rutoya babigiramo, bikorwa nk'itegeko kandi bigahita byubahirizwa, kuko inkuru zivuga neza ko abanze kuza kuri ubu butaka bwa leta ya Kongo mu mirwano uretse kuba barafungwaga kuri ubu basigaye bicwa, ibituma baza mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko bakemera kuza muri iyi mirwano. Ubu rero tuvugana ni inkuru ikomeye, inkuru iteye ubwoba ariko ikaba iteye n'agahinda ku ngabo z'u Burundi. Bamwe baravuga neza ko Burundi buri kwikururira ikintu kibi cyane gishobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye cyane mu gihe iki gisoda cyabo gisa naho kiri kugenda gikendera. Bamwe batabasengera igihugu cy'u Burundi mu gisengere cyane, kuko aho perezida y'iki gihugu arimo aracyohera n'ahantu habi cyane ku buryo bigaragara neza ko akazoza kamaze kugenda kaburirwa irengero umugabo. Ubu tuvugana rero hakomeje gukorwa ikimeze nkaho ari iperereza ndetse kugira ngo hamenyekane imibare, ubwo nigenzura imibare y'abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano, ndetse nako muri iki gitero niho hagiye kuba hahirwaho kugira ngo habashe kumenya imibare y'abapfuye, ndetse ibi byose bize kujya hanze maze haje kugaragara na bimwe mu byangombwa byabo nk'uko amakuru abigaragaza, ku buryo iki gisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gifatwa nkaho ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane biri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi, ibintu bimeze nabi cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Abasirikare b'u Burundi barimo barapfa buri kanya, ndetse bisa nkaho nta n'icyo bibwiye ababohereza, ariko kandi n'ikinshasa bombori zirimo ziravuga, aho benshi bemeza neza ko ubu tuvugana Tshisekedi nawe atoroheye. Bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu bashinjwa kugenda batangira kumena amabanga ndetse bavugana muvoma ze muri iyi minsi, bisa nkaho atanizeye umutekano we. Yes, nibyo wabyumvishe neza, ni Kivu Republique, leta ya M23. ni ukuvuga neza ko ari cyo kintu kigezweho nonaha. Inama zirimo zirakorwa za hato na hatoya. M23 yakomeje kugenda icanga ikarita za politiki, ndetse bisa naho Tshisekedi ari kuyoberwaho biri kunyurira, ndetse na bamwe mu bashinzwe imipaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu bisa nkaho bamaze kumva filozofi ya M23. Benshi bati wenda abaturage batuye muri ibice bashobora kuza kugira agahenge ndetse bakagira amahoro mu gihe M23 yaba yemerewe kugira ikimeze nka leta yayo, mu gihe ariko Tshisekedi we ibi atabikozwa. Nyamara bati ibi arabyemera ku kibi n'ikiza, kuko asa naho nta mahitamo afite. Bati se ko none yatsinzwe ku bijyanye n'urugamba ndetse akaba yaramaze no gutsindwa mu bya politiki na diplomasi, iki gisigaye kugira ngo Tshisekedi yemere ko yaza gutanga amahoro maze M23 ikaza kugira icyitwa Kivu Republique cyangwa se Volcano Republique nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga. Ubu tuvugana haravugwa igisa naho ari imyanzuro ya nyuma iri kugerageza gufatwa kugira ngo benshi basobanukirwe ibijyanye n'ibyo Tshisekedi yakomeje kugenda acamwa amarenga byo gukorana n'ibihugu bitandukanye kugira
kugira ngo bimuhe abasirikare ndetse n'ibikoresho by'ubutasi azifashisha mu kurwanya M23. Nyamara uru rugamba amaze hafi imyaka 2 irenga arwana, bisa naho rwamunaniye. Kuri ubu rero igishoboka benshi baravuga neza ko ari ukuza kugaburamo, maze bamwe bakagira igice cyabo abandi cyabo, maze akazarebwa ushobora kongera kwendereza mu gihe haba hari Kivu Republic, leta yigenga M23, ndetse hari na DRC cyangwa se Kongo isanzwe nk'uko bigaragazwa, maze uzagerageza kuba yakongera gushotora ndetse ashoza intambara akari we uzafatwa nk'agashoza ntambara, ndetse akaba ashobora kuba yahanwa nk'uko bitangazwa. Ibi rero benshi bavuga neza ko biri kugerageza gushyirwa mu bikorwa, ndetse bikomeje kugenda byitambikwa na Tshisekedi ukomeje kugenda anyura ku ruhande akagira ibyo yemerera bamwe mu bashinzwe ibi ngibi, ndetse ariko bamwe bakavuga neza ko n'ubundi finaloma biza kurangira ukuri gutsinze, ndetse bikaza kurangira ukuri kubonye ubutabera. Ndetse nk'uko bigenda bivugwa, hakomeje kwibazwa ikibazo cy'ingabo z'abarundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo z'abarundi nazo ari kimwe mu bibazo iki gisirikare cya Kongo gifite, ndetse n'ubutaka bwa Kongo muri rusange, kuko izi ngabo z'abarundi zaje kuri ubutaka kuri diru bivugwa neza ko yasinywe hagati ya Tshisekedi ndetse na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ariko ibi byose bikaba byaragiye bisinywa ndetse bikaba bibamo imikoranire ikomeye cyane yo kwica abanyamurenge ndetse n'abandi, nk'uko bitangazwa ko kiriya gice batuyemo bemeranyije ko bazakigira ibirindiro bikomeye by'ingabo by'umutwe mushya bazashinga. Ibi rero byananiwe kugerwaho, ndetse ingabo za twirwanaho nazo zikomeza kugenda zirwana kuri gakondo yazo. Kugeza kuri ubu rero haravugwa igisa n'aho hari ingabo z'abarundi zishobora nazo kuza kwirukanwa kuri ubutaka bwa Kongo igitaraganya, ndetse hakaba hashobora gukurikirwa n'ibihano bikakaye cyane, bisa nkaho igisoda cy'u Burundi cyakoze ibitandukanye n'ibyo cyari gukora. Abasirikare b'u Burundi ni benshi, ndetse M23 nayo mu bubika ifungira imbohe z'intambara ibitse benshi cyane. Ibi nabyo bikaza kuba ibimenyetso bigaragaza neza ko abarundi bahombeye byinshi cyane muri iyi mirwano, akaba rero mpamvu bivugwa neza ko banze kuyivamo, ariko kandi n'ubundi nabo nta mahitamo bafite nk'uko amakuru abigaragaza, mu gihe M23 yamaze kuba igaragaza neza ko mu bijyanye na politiki na diplomasi iba icanye ku maso, itazi iby'urugamba gusa. Ikigamijwe ni amahoro, mu gihe Tshisekedi asa naho ahora ashaka intambara, atifuza kuba aba baturage baza kugira ubwigenge ndetse bakagira amahoro nk'uko bagiye babimusaba mu biganiro byagiye biba mbere, nyamara agakomeza kugenda yinangira umutima akavunira ibiti mu matwi. Ubuyobozi bwa AFC M23 Alliance Fleuve Congo bwongeye kugaragaza neza ko icyo bifuza ari amahoro y'abaturage, kandi bagaragaza neza ko ibikorwa remezo bakomeje kugenda bakorera abaturage bakomeje kugenda babyishimira, bitandukanye n'ibice bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo bimaze imyaka irenga 80 nta gashya, nta kintu gisa naho ari igikorwa cy'iterambere kigeramo. Noneho byatangiye kuzamba ku ngoma ya Tshisekedi, aho bivugwa neza ko ibikorwa byose by'iterambere byagezwe ko kuri ubutaka bwa Kongo nta na kimwe Tshisekedi yagizemo uruhare, dore ko benshi bavuga neza ko yitwaza ko ari mu ntambara, nyamara akirengagiza neza ko izi ntambara ahanini ari uzigiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo zikomeje kugenda azifata uru rwego ziriho kuri aka kanya. N'amakuru kandi asobanura neza ko ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda agerageza guca hirya no hino kugira ngo aburizemo imigambi ya M23 irimo yo kugarura amahoro kuri ubu butaka, nyamara bakamwereka neza ko n'ubundi finaloma bizarangira ukuri gutsinze nubwo kwatinda. Abaturage batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bo basinyweho n'abarundi ko bagomba kubarimbura. Aba nabo bakomeje kugenda bavuga neza ko Imana ikibashyizeho akaboko ndetse ifatikanyije n'izi ngabo zabo za twirwanaho zikomeje kwandagaza ndetse zikubitira hareba inzego izi ngabo z'abarundi ziyemeje kuza kubagabaho ibitero umunsi ku munsi. Bari baje kwiga umushinga mugari wo kongera imbaraga bahuye n'uruva gusenya koruteje y'imodoka, ndetse bigaragara neza ko zari imodoka zirimo abakomeye kuko na ambulance zari inyuma nk'uko byagaragaye. Izi zibashije kuraswa ni drone z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikaze M23 ikoresheje ebyiri gusa kugira ngo ibashe gutangira isomo rikomeye cyane. Ni iki gitumye izi ngabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Mu by'ukuri ni gute bafashe umugambi wo kuza
kuza kuriyitere kugira ngo barebe byinshi cyane mu byo bavugurura mu bijyanye n'urugamba, maze bakaza kubikora batizeye ubwirinzi n'umutekano. Ibi byose bisa naho ari amakosa akomeye cyane yakozwe n'izi ngabo z'abarundi zambutse, zisa naho bigaragara neza ko zije kuko zambukiye ku mupaka wa Kavimvira nk'uko amakuru abivuga, ndetse zicungiye umutekano ku buryo bukomeye cyane. Imodoka za gisirikare ziri imbere, izindi nyuma, ambulance inyuma, ndetse na breakdown ishobora kuza kwifashishwa mu gihe haba habaye impanuka. Ibi ni ibigaragaza neza ko bari abasirikare bakomeye cyane nk'uko byagiye bitangazwa. Uribaza ngo byaje kurangira bite ko kugeza ubu ngubu aba basirikare bose nta n'uwo kubara inkuru ivuga neza ko 23 yakoresheje drone ebyiri arizo zibashije kuba zikubita zikahuranya ibirokete nyine kuri izi ngabo, ndetse bivuga neza ko abenshi bamaze gupfa, bihita biteza jam ikomeye cyane hariya neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira nk'uko amakuru abigaragaza. Ibi bisa naho ari inkuba ikubitiye neza hariya mu mujyi wa Uvira, ariko ikumvikanira Kinshasa na Gitega na Bujumbura. Ibi rero biraza kuba bisa nkaho ari igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika ya Kongo, ariko noneho tugeze ku Burundi ho ni igihombo inshuro 3 kuko aba basirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mitego ya 23. Ibi ngibi ntago twabyitambushe kuko ni ugutungurwa gukomeye cyane. Bivugwa neza ko umugambi waruzanye aba basirikare n'ubundi usa naho utigeze ugerwaho na gatoya, kuko imigambi yabo yose yari igamije kuza kureba icyakorwa. Abasirikare bagomba kuza gufata bimwe mu bice bakaza kubyigira inyigo, bakamenya imibare y'abasirikare igomba kubikora, bakamenya uburyo bagomba gukoresha barwana, bakamenya umwanzi ari mu birometero bingahe. Ibi nibyo bari baje gukontorora kugira ngo umunsi w'ejo umubare munini w'abasirikare b'abarundi bivugwa neza ko nabo bazambuka bazaze, maze abakuru ndetse n'abashefu bashinzwe kuba bakontorora bakamenya buri kimwe cyose kiri kuri tere. Abakomandazi bose bari bamaze kuza kugira ngo babone uko bazajya batanga amabwiriza babwira aba basore aho bagomba guca ndetse n'icyo bagomba gukora barageze kuri tere. Ubu rero bisa naho byose bipapfanye. Icyo kwibaza ni kimwe, niba kuko aba basirikare b'u Burundi bazaba bacyambutse mu gihe abari baje kubigira inyigo bisa naho byamaze kubananira. Ubu tuvugana twirwanaho isa naho irimo irabyinira ku rukoma. Abasore b'abanyamurenge bo muri MRDP basa naho bishimye cyane nyuma y'uko bari bamaze gutangira gushaka imipangu yo kugerageza guhangana n'ibi bitero, nyamara bahanganye n'abari baje kubitegura. Ibi rero bisa naho ari akandi gahenge kongeye kuboneka kuri aba basirikare nk'uko amakuru abigaragaza. Ibintu rero ntago byoroshye na gato, bisa nkaho perezida w'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo iyi nkuru yamugezeho, ariko ntiyaza kumushimisha na gato, kuko benshi bagaragaza neza ko uyu mugabo utegetse igihugu cya Kongo nawe afite ibibazo byinshi cyane bimwugarije bikomeje kugenda byisukiranya. Abasirikare be bacitse intege ku rwego rwa nyuma, bisa naho abenshi bamaze gutatana. Ubwo turavuga bari ku mirongo y'imbere ku rugamba hariya mu bice biri kuberamo imirwano, by'umwihariko ubwo turi kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo. Aba Barundi nabo bari baje gutanga umusada, basa naho bakubiswe n'inkuba. Ibi byose biragenda bigaragaza neza ko Tshisekedi icyo yageragezaga gukora cyose gisa naho kitari kumuhira. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo asa naho afite inyatsi. Ubu tuvugana rero umugabo utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nawe afite byinshi byo gusobanura uko abasirikare bakuru aribo batangiye gupfa kuri uru rugamba. Ati ni gute mwafashe umwanzuro wo kohereza aba basirikare batacungiwe umutekano mu bijyanye n'ikirere, mubizi neza ko 23 bifite amakuru ya buri kimwe. Aba rero ngo ntibatekerezaga ko 23 izakugera ubwo ishobora kuza kugurutsa iyi drone muri ibi bice, kandi bisa naho intare za Sarambwe zifite amakuru yuzuye kuri buri kimwe ndetse na muvoma yari yose ikorwa n'iki gisirikare cy'u Burundi. Amakuru bivugwa ko agenda aturuka mu basirikare b'u Burundi bagenda bafatwa ku rugamba, ndetse n'abafata umwanzuro wo kwihama 23 aribo bagenda bavuga ibyo Burundi buri gupanga mu bijyanye n'urugamba, akaba ari byo bikomeje kugenda abikora kuri aba basirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana hapfuye abameze nk'aho ari bakuru, mu gihe indi mirambo myinshi cyane y'abasirikare basanzwe nayo icyandagaye mu bice bimaze iminsi biberamo imirwano. Ubu tuvugana rero bisa nk'aho ibya Tshisekedi
n'abarundi byamaze kugenda biba imfabusa nyuma yo kwigarurira Mikenke Puezero. Ibice biri strategique byose ku buryo bw'urugamba, ibice byose bishobora kwerekeza mu Minembwe, kandi hakaza gushyirwaho ikimeze nk'ahari ubwirinzi bukomeye cyane. Hakagaragara kandi amabariyeri yose yakuweho, hagashyirwa ingabo za twirwaneho ubwo wazarendo zari zasaga n'izarafungiye aba baturage mu bice nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero hatangiye inkuru y'ihumure igezweho aka kanya. Abaturage batuye mu Minembwe bahungiye mu bice bitandukanye bya Makabora, ibice bitandukanye, ndetse aho bamwe bagiye banasohoka n'iki gihugu kuko ntabwo bari bizeye umutekano wabo, kuko barashweho kenshi na drone n'indege zo mu bwoko bwa Skoyi, bisa nkaho Tshisekedi ari gushaka kubarimbura. Nyamara Imana yabahagazeho nk'uko amakuru abigaragaza. 23 na twirwaneho bongeye gutangaza ibohoka rya Minembwe 100% kuko abaturage bagiye kongera gutuza hehe na yanzara yari imaze iminsi irimo yicira abaturage mwa biriya bice. Ubu tuvuga n'isoko rya Minembwe rirongera gukora, ibitaro byo ni ibisanzwe nubwo hari igice kinini cyarashwe, amakanisa amwe namwe yagiye atwikwa, ariko bisa nkaho hagiye kuma haba amavugurura. Ibikoresho birimo nka sensitizeri byagiye bigaragara byirukankanwa n'abazarendo, ibintu byabaje benshi cyane. Ubu tuvugana ariko bisa nkaho ubuzima bugiye kongera kugaruka, imfashanyo yihuse ikaza guherezwa aba baturage bagiye gusubira mu buzima, basa naho bagiye kongera gutangira kuri zeru, kandi n'abari barasigaye basa naho bagiye kongera gufashwa mu buryo bwo kwihutisha uburyo bw'imibereho yabo. Ibi rero biraza guhita binaha avantage umurindi w'abasirikare. Amakuru yemeza neza ko batangiye inkundura yo kumanuka mu mujyi wa Uvira nyuma yo kwigarurira ibice nka Puezero ndetse na Mikenke. Amakuru aravuga neza ko 23 ndetse n'izi ngabo za twirwaneho ibyabo byose bamaze kugenda babitunganya ku buryo bisa nkaho kumanuka muri uyu mujyi wa Uvira bisa naho byamaze kwemezwa, ariko ntabwo haramenyekana isaha aba basirikare bashobora kuza gufata umwanzuro wo kurekura bombe ya mbere, kuko uyu mujyi basa naho bawugose. Ibintu bigaragara ni uko ingabo z'abarundi imigambi yazo hafi ya yose yapfubye, kuko icya mbere cyari icyo gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kwigarurira ibi bice bya Minembwe na Mikenke, ariko kugeza kuri ubu nta na kimwe bigaruriye, ahubwo bisa naho ari ibintu byanabagoye cyane, kuko hapfuye abasirikare b'abarundi kugeza ubwo Colonel Sematama ubarizwa mu ngabo za twirwaneho yakomeje guhamagarira leta y'u Burundi ko yakora igishoboka cyose igakura imirambo y'abasirikare babo bakomeje kugenda banukira muri iyi misozi. Ibi byose byakomeje kugenda kandi bigaragara nk'icyasha igisebo ku ngabo z'u Burundi, ariko nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we bisa naho ntacyo byigeze bimubwira, kuko yakomeje kwinangira ndetse akohereza indi mibare myinshi cyane y'abasirikare kuri ubu butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko kandi nyine uko abohereza niko bakomeje kugenda bahatikirira. Amakuru rero atugeraho none haragaragaza bimwe mu bimenyetso byemeza neza ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zisa naho zicika intege mu by'ukuri, nyuma y'uko ibice bari barasinyiye gufata ntago byakunze ko babifata, ndetse bahatakariza bagenzi babo ibikoresho byinshi cyane. Kuri ubu ingabo za leta ya Kongo zikeneye agahenge k'imirwano ngo zibe zasa naho ziregurupa, zongere gukora amadefense ndetse zikora ibirindiro bitandukanye, ariko se aka gahenge karaza gusabwa nande? Ese karaza kwemerwa? Ko bisa nkaho 23 yo nta mpuwe nta n'imbabazi iri kugirira aba basirikare, nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri kuba cyasaba agahenge k'imirwano bisa naho ari cyo cyonyine gishobora kubafasha, kuko abasirikare baratatanye, abandi baguye mu bice bitandukanye. Inkuru zivuga neza ko ari n'abaturutse igisirikare nyuma yo kubona ko urugamba rubasumbirije bakaba babarizwa mu bice by'abaturage, ndetse badashaka no gutekereza ibyo gusubira muri iki gisirikare kongera kwiregurupa. Bisa naho ari ibintu bishobora gufata igihe kitari gitoya mu gihe haba habonetse agahenge k'imirwano. Agahenge k'imirwano kagiye gasabwa mu bihe bitandukanye ngo hubarizwe ibiganiro by'amahoro, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyari kigihanyanyaza kigifite zimwe mu ntwaro zitaratwikwa, ndetse na bamwe mu basirikare bakuru batarahitanwa n'amaoperasiyo ya 23. Aka gahenge niko kagiye gahitana abayobozi ba 23 barimo n'uwari umuvugizi wa 23
uyu Wiringoma wishwe arashwe na drone kandi hari mu gihe cy'agahenge k'imirwano. Byagaragaye neza ko Tshisekedi agahenge k'imirwano ariko yagiye yifashisha mu kuba yagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Bisa nkaho bu M23 nayo kwibwira ikijyanye n'agahenge k'imirwano kugira ngo ubone uko iregurupa ndetse unashyingura abari baramaze kugwa kuri uru rugamba. Bisa naho itaza kubyumva neza kuko bisa nkaho bafashe Tshisekedi nk'umubeshyi ruharwa ukomeza kugenda ababeshya ndetse agahindura imvugo uko bukeye n'uko bwije. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi Kinshasa nyuma y'uko naho humvikanye ibimeze nk'aho ari umwuka mubi ukomeye cyane muri Leta Majoro ndetse no mu ngoro y'umukuru w'igihugu akaza kubaho guterana amagambo mu nama ntoya yari habereye. Imyanzuro n'ibyemezo byose biri gufatwa na Tshisekedi bivugwa neza ko agirwa inama na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bisa nkaho abakongomani benshi cyane batari kubyumva ndetse yewe ntibashaka no kubyemera. Amakuru aragaragaza neza ko iyi leta ya Tshisekedi yamaze kwisanga M23 yaramaze kuyifungira amayira yose ibyo batekerezaga, amadiri y'ubucuruzi, ibindi byose by'ibirombe, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi by'agaciro byo kuri ubutaka. Bisa nkaho Tshisekedi yakomeje guhugirwa mu kugerageza gushaka intwaro n'ibindi ngo yimure M23, maze M23 nayo ihugiwe muri diru zikomeye cyane zo gushaka uko yaza kubona bimwe mu bice maze yamara kubifata ikaza kuba yadiringa n'ibijyanye n'amasoko y'ibikomoka muri ubu butaka. Ubu tuvugana rero n'ubwoba bukomeye cyane kuri Tshisekedi. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamutewe umugongo. Abenshi bavuga neza ko Tshisekedi aribwo ari mu gahinda kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Perezida w'igihugu cya Leta ya Kongo Tshisekedi yongeye kwakira inkuru ivuga neza ko diru ye cyangwa se offer ye yabaye rejected na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ategereje neza ko agomba guhamagarwa maze diri ikaba confirmed maze agatangira gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko bari banamubwiye ko bazamuha abasirikare bo kuba bashyiraho itsinda rikomeye cyane rikontorora biriya bice bya za Rubaya. Ariko se ibi biragenda gute? Ubu tuvugana ni amarira akomeye cyane i Kinshasa. M23 bivugwa neza ko ariyo yakomeje kugenda yinjirira ku buryo bukomeye cyane igaragaza uburyo bw'imikorere ndetse bagakorana. Ubu Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira. Ubwoba bukomeye cyane bwongeye kumutaha ndetse bisa nkaho ake kashobotse kuko aha niho yari yiringiye amakiriro ndetse bisa nkaho ibyo yarwaniye byose bigiye kuba imfabusa. Ariko benshi bakavuga neza ko izi zose ari inama za perezida w'igihugu cy'u Burundi ziri kugenda ziferinga. Ibintu birakomeye cyane. Reka nanone nkujyane ku miripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndakubwira neza ko muri Kivu y'Amajyepfo hari imisozi igera kuri 23 yamaze guteraho imbunda zikomeye cyane, Bijombo, Kabunambo. Iyi misozi yose ndetse aha hari kugaragara imbunda nini z'imisada za M23 zishobora kurasa mu bice byegereye umujyi wa Uvira no mu mujyi wa Uvira. Ibi rero benshi baravuga ko aribyo byaje gutera ubwoba ndetse bisa nkaho bihahamuye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko abarundi bo bamaze gushya ubwoba muri rusange. Tuvugana rero izi mbunda ni zimwe mu zamaze gushingwa kuri iyi misozi kandi zaranahahoze nuko M23 yari yarahisemo gufata umwanzuro wo kurekura ibi bice. Ubu tuvugana rero amakuru atugira haravuga neza ko ibimenyetso byose bigaragaza neza ko M23 ibyo yakoze byose yari ifite pura, ariko abarundi bongeye nabo kuba bashya ubwoba nyuma yuko bari bamaze gupangwa mu basirikare bagomba kwambuka igitaraganya kuko bisa nkaho urugamba rwamaze gukomera. Ingabo z'u Burundi zongeye kugaragara zanga kwambuka umupaka ngo zijye ku butaka bwa Kongo mu mirwano. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare. Abasirikare ni benshi cyane bakomeje kugenda bagaragara b'abarundi, imirambo yabo abafashwe. Benshi bemeza neza ko ibi ari byo biri kugenda bitera ubwoba abasirikare b'u Burundi. Inkuru zivuga neza ko n'ubundi busanzwe abangaga kuza muri iyi mirwano bafungwaga ndetse bakaba banaburanishwa, ariko ubu ngubu none icyaha bari gushinjwa ni icyaha cyo kugambanira igihugu kuko banze kujya muri iyi mirwano. Ibi rero abarundi ntabwo bari kubyumva ndetse ngo babisobanukirwe. Bavuga neza ko iki ari igitugu n'igitsure gikomeye cyane ndetse kidasanzwe muri iki gisirikare cyabo. Abarundi baratikirira ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bitandukanye, igihe perezida w'igihugu cyabo bivugwa neza ko ari we ufite inyungu mu kohereza abasirikare kuri uru rugamba.